gukoresha volume n'ibindi bigo byinshi barimo kugenda bavuga. Mutubwire ibyo bigo byo mwabihaye uburenganzira bwo gukora, bikora neza, abantu babyirinde n'ibiki? Ku bijyanye na TMP, ikintu cya mbere nakora ni ukubanza gushimira abaduhaye ayo makuru yuko babona hari ikigo kiri gukora ibintu by'ishoramari kandi bakeka ko gishobora kuba kidafite uburenganzira, kuko ntabwo bakibonaga kuri lisite y'ibigo byemewe ku rubuga kuri website ya CMA ariyo www.cma.rw. uvuga ngo umuntu wese uguhamagara ibintu byo gushora imari gutyo muzane mugura imigabane cyangwa iki, nta utamubona kuri urwo rubuga ni ukumenya ko ari kugutuburira. Ubwo rero icyo kigo ntabwo cyemewe, niyo mpamvu twatanze ririya tangazo kugira ngo tuburire abantu yuko icyo kigo nta ruhushya gifite. ubwo rero abantu benshi cyane barimo barabyumva yuko iyi TMP yamaze kuba yatakaza ubushobozi cyangwa se igatakaza ububasha hano mu Rwanda kuko nta byangombwa ifite. Ariko twibuke yuko ahangaha kuri TV1 nibo iki kibazo ni Mutabaruka niho yakibarije, ariko kandi kuri TV1 ni naho hariyo umunyamakuru wigeze kuba nanone yakongera akaba yakora inkuru, kuko ubundi hano kuri TV1 niho inkuru ya mbere nge nayumviye ahangaha kuri TMP bavuga ko TMP ari ikigo cyemewe, ubwo bari bakoze ino nkuru cy'itangazamakuru The Marketing Practice TMP, aho gitanga akazi ku batari bake biciye mu kwamamaza kuri murandasi. Mu kwezi kwa gatanu umwaka ushize 2025, iyi kompanyi mpuzamahanga ya TMP nibwo yatangije ibikorwa byayo ku isoko ry'u Rwanda, ndetse ifungura amashami mu turere twa Kayonza, Ngoma, Huye, Nyanza na Rulindo. Kuri uyu urimo rero wumva uturere twose TMP yari imaje kuba yakoreramo, imaje kuba yashingayo imizi, aho yari imaje kuba yagira abenshi cyane mu bafatanyabikorwa cyangwa se mu bantu bari bamaje kuba bayikoresha b'urubyiruko. Ubwo hari urubyiruko ruvuga yuko ku munsi bakoreraga amafaranga agera mu 7,200, ayo yose akaba ari amafaranga babaga barimo bakorera ahangaha muri TMP. Ariko icyo noneho ngarutse noneho ngira ngo nereke abantu bose bagiye kuba bakurikira ino video, nuko ndashaka ko tugenda duca mu bitangazamakuru byose byandika, tugende turebe noneho icyo TMP barimo kuyivugaho uyu munsi wa none. Gusa ahenshi nabonye bavuga yuko TMP yaje kuba iba yava ku isoko ry'u Rwanda cyangwa se yaje kuba ihagarikwa kuko nta byangombwa yari ifite byo kuba yakorera ahangaha ku butaka bwo mu Rwanda. Reka tugende tureba, tukimara kumva amwe mu magambo yagiye atangazwa n'umwe mu bashinzwe isoko n'imari hano mu Rwanda, naje kuba ninjira ahangaha muri Google Chrome nza kuba nabazamo ikibazo mbaza niba TMP ifunguye hano mu Rwanda. Rero icyo baje kuba bansubiza ahangaha kuri Chrome, baje kuba bambwira ngo ikigo cya TMP Market Limited nicyemewe gukora kandi ntigifite uruhushya rwo gukorera mu Rwanda. Ikigo cy'igihugu cy'imari n'imigabane CMI cyasohoye itangazo ribuza abaturage gushora imari muri iki kigo kuko ibikorwa byacyo bifatwa nka serivisi z'ikigugu cya scam. Okay, ni ukuvuga ngo ahangaha bahise bavuga yuko ibyo iki kigo gikora bitemewe, kuko bishobora kuba ari serivisi za scam zo kuba bascaminga abantu. Mu magambo makeya iri tangazo riragira riti urwego rw'u Rwanda rugenzura isoko ry'imari n'imigabane CMA ruramenyesha ko TMP Market Limited idafite uburenganzira bwo kwakira amafaranga y'abashoramari bagamije inyungu binyuze mu buryo bwo ari bwo bwose. CMI iramenyesha kandi ko TMP Market idafite uruhushya rutangwa na CMA cyangwa Banki Nkuru y'u Rwanda BNR rwo gukora ibikorwa nk'ibi
mu gihe hari ikigo cyangwa umuntu ubashishikariza gushora amafaranga, murasabwa kugira amakenga no kubanza gushaka amakuru ku nzego zibifitiye ububasha bwo kugenzura ibikorwa by'imari mu Rwanda.